na eye dlfmonline.com eno wachi nso kasebo no enam DLFM yen app no ena bio tuning app no so yen Facebook ene YouTube ni nyinata eye adwuma na ye DLFM 106.9 kasebo yi ehun foni ene videos ahodo nam so a wo benya bi ahwem emre sem ye baje wadwen kire no akenkanya na me wo fa se champion telendam so de nam Facebook ene YouTube nteno ye benya nyina akenkanya Facebook no at DLFM 106.9 enumre yi ensem titira ebedi kesiroma akotini bi ane say Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama ode smart dwa echire mi say si ameka say aban eguso ebo adwumaden pam say obetena zo agye to fro pa de hu se de hwane mum no beboa na kakra o magye e de ebo adwuma pa e wo mayim ye de mu kire mu ebesam enumre yi Rose Minister akoye special lefa road project no ekoso wepoe mantem from mantem sanso anoti mantem na okwankyerefo pani ana say Oswafo no eno men ohwe yakwan ene yakwantem ponsensa mekire Minister for Roads and Highways onminyamfo Kwame Gavins Agbeja den smart dwe kire mi say enso ye to ye ama contract dodo na dapa adaje visa kwanfo mo ye no enso no apa hontoma ye de mu kire mu ebesamo Kunsu hine adensam atotememfo anim echemu so mommamodea eheso mbesiesi ompotem na unidie ho sematimi akoso sane ebeya nipa dodo a omo eko OPD ewo maya wisabia neso ebetimi ate na Mr. Ofori Ata Chief Executive Officer Edema Oftech Construction Company Limited na mprempren otu franka apre 2020 chairman Ediama MPP amayokronom awadentan abatum pesas no kase chiremi say Yankopon ya dom na MPP moto abama no awadentan abatum pesu aso a se de te bobo dom na no aboa se be ya 2028 abato no mobetumi edimu enkwenim Amasia West District Assembly for the brand new pickup at the Amama Son Kwanta District Police Command. And some no pina na kan ya se onkonwa be se mo say enumere no nsia kase ye odi ro ha ne nsia e chiripo enkron kasa fidie so na ye kam say e wo mega na mu die dwumedi ahodo a obedi abahia mfidie papa bi a ye de bonnwom wase me kire live band no e ya dwumako ba kope eno de na ye papa de aka ne nyina dodo ewura mesere to nsa frɛ wonom e bia na wo ye wedding awade ase anase bia eyiye bi na abafi anam mekase bi Yankopɔ ayatom e de afe ba ko aka amfie hom e ye birthday parties ahodo a wudi anase wasen adwuma apon ho anase school mpo ne wakwa oba be pon ho anam kwasi bo ne beka ne say graduation eno wachi nso ensone programs agudu bi amba ya mo be hia mfidie papa bi live band wase no monto monsa enfamfre fair group band tiedi ni ye eye fair group band wono mo pe no betumi asom sompa de de enta ye ne yesafata ze babesom wono enie de di kan ye wa quality sound ye mfidie ni bom papa anya no ho no hwene bia da bi ene ye mfa anya hwem ye san so professional instrumentalist ene ye wa quality instrument mo wade afra ne basom sompa watem upa ya chira kwanyam ye watema committee 22 Bawro so inside honom ene butum ya homa trufo ni nie 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Menka for Lumba super FM super po biaji atumu ese again now bank na pupni mantem hanema ye so distributors bebre a wo frɛ wo ma wonsa ebetimi aka Lumba super ni bi na emom sa wo penu dudu eto ato abetimi afempen 0549 889685 ana 0549 43616 akenkanfo openu ayase nkonwa ebeso manimire no edi ameje so ye wofa ose Adjoa Agyei one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawutedin ene bancho de bona na otafirija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mo ankasa ebesan mo DL News. Yamamo akwaba efitumrike ne hia yen ewo Facebook afinso YouTube na yemfa kasebo no ekire mu ankasa ensam ye hia kasebo na se e de afiri Ghana mampeni berma oboada Dwane Dramani Mahama odensama tudwa ekire mu sei na ban eguso ebo adwumade ahwe na eto agye o magene ba moden aboa mana kwa ni hu kama ketewese nyedodo wura na wahwe hu ni sei enimpa bia da wo mesafata se wono betua to betua
no menya sika ede abo oman Ghana mputu dwuma ho bra emampani kyerem sei enya de wana adwen se kwakofa eto hofro bi ade aba na Ghana fo kuma dududu da bi ene de amoa kra na momo no obehwa hunu sei eto obi de wo oman Ghana mu no nwumaku ahodo obi obebetua de kama na Ghana menya sika ede abo oman Ghana ho bra omampani se de tudwamra eye Kwau Business Advocacy Group bo moden ekopie na kache ewo Jubilee House ewo na wuku ada na yakita won sabos me de toso nwotwe ena Ghana mampani ekiremu sei eye na nsenje pa ma ye pa de boa na eto dodo a mogegina memwe so ate na Ghana fo ho harom ya de beboa na nso obesere sei enyuma kopi ese yehwe hu ni sei eto bera ye de na betua na abanya sika ede abo oman Ghana ho bra efisa kwa ache ade ye no na esika na ode ye na Ghana mampani chense meka sei no abanya yituo pi de afri nyuma bebre na so Ghana fo nyuma pi na meka sei na abanya yituo de afri so abo apam o kirema etuo bi de sei electronic transaction levy yi levy bebu Ghana fo kom sei dwen bu so the cent na ban ba o kire Ghana fo ni so wate ye brapam abanya twem 10 tan e kire din ye ntua biom Ghana mampani kirem sei emra oba na oman obi aye fa ne sei ye COVID-19 health recovery levy na Ghana fo tua sa to no na so na ban ahwe watwem 10 tan e moman ye kom ahane ye pam Ghana mampani kirem sei Ryan Jechepa na ban de aye wode bo na Ghana nso ye kom ahare na nso obesra da edu baabi eto a oman yi je no na nwuna fa nipa bi nsase na kwabane okwaje to didi amendefo abodontwem na oman nya boka susurom Ghana mampani chem se no na ye ntokura se oman mo hwe tetuatua ni nyane boa se be ye to ajeje no yense be soso ne de bo oman Ghana ho bra Ghana mampani chem se ade be bo oman ni se be hwe se to bi a ye gina be ye adwuma se de se na nipa nkwaje to mfanhye ne botum na Ghana mpanifo se be ka de ye adwuma ne be boa mo oman eto a yetua no yenya somfa so mampani cheni nsem sei ede to mpanifo anim came with remove some of the taxes that Ghanaians described as nuisance taxes, and so the COVID levy is gone, the e-levy is gone, and we're working to rationalize the other taxes. And so overall the indirect taxes, that is value added taxes, have come down from 21% to 20%. Now we're concentrating on efficiency in collecting the taxes, because we believe that if we collect the taxes more efficiently, we don't need to introduce new taxes. And so what we're concentrating on is efficiency in collecting the taxes. And I'm sure that if we collect the taxes more efficiently and government is making more revenue, we can begin to bring down the incidence of tax and the burden on our people. I believe that in a few years, if in the next 2-3 years, our efficiency in collecting taxes is improving, I mean, there's no reason why we can't reduce the corporate income tax and bring it lower so that business people can be able to reinvest some of the money that they pay to the government. Na ne kwakura mu na Ghana mampani Dwanu Dramani Mahama etwa ne kasa so ne wokire mi sei na ban ba yi o ma ya de pam enti Ghana fu momoden amfa mu nsam yenu nkosuru hwim sei pa wa ya de pam o mampani kirem sei de enti na ban esafata ensebbo ne sei emro ba ye pa no na independent power producers IPPC for no na kada o moso pa nya semkuma wono momoden ahwe hunu sei o man Ghana benya nyinam kane mu ahode na yisi fu achiche bia ma ye ne atua ho ka nanso na kada ho no mo no esene ekwa mepieto jese eka no yentimi ntua esene yi etwedanta jese awro tententen entina o man ne ye bere pa nanso na ba na bo mene sika aka yensa kan ye kwotua bi se hu momen ye kwe anim eno so waba adwumaden yi pam Ghana for momen ye mpere se de obi akobonsa e wa yase no. Had an unreliable electricity sector, huge debts to the IPPs. Electricity Company of Ghana was unable to collect its revenues. Commercial and technical losses accounted for almost 42% of revenue. And aside from that, the huge debts owed to the gas producing companies upstream had the potential of completely collapsing our energy system. I'm pleased to report that we're in a much better place today. We've paid down most of the debts we owe to the independent power producers. The reforms we have carried out in ECG have raised their revenue to almost 2 billion cedis every month they are able to collect. And so with the monies they are collecting, they are able to pay the current bills of all the power producers. And so any electricity that they buy from the power generators, they're able to raise the money to pay for the power. So we are no longer accumulating debts with the IPPs.
Ani a wote ye eye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantua Kasiabone Sona Minister for Roads and Highways, Ayonya for Gavin Kwame Aboja, Aye inspection tour, no Okoshe say ye road project a hodwa no koso, ewe premantem, framantem, and your timantem, no bibia el kosuye. Nasa exercise way, a dear ministry na fatomon, some bebo modern share. Say a Juma hodre, dear Shamon, son and right, dear mom, no bet to me, every Juma nine, yes, sir, a Juma no so, or more yane basabasa, ewa my moon. Na yade otimi ekoye eye inspection tour no ewo atimpoku eye Sikuma Junction eye kwan a omoye no sanso ana eye hohoi Jessican enkwanta ane damban so ekwan a omoye no timi ko honom ekoye eye inspection tour no sane obeye obehu se bibia etimi ekosuye na yade aso eye osoafo ebo omodin ade kokobo edema contractors chemu se omaye omagency the project bi ehwe nsa na cheso majai project ne wo site ne so no mo ye ne omo pem na ye de be hwe mo sa na emre na twam no omo momodia enhwe niye na bra oye osoafo ekodu wonom na ochemu se omo a aye contractors ahodo omo ye adwuma omo do maye omo age se adwuma no enya ade ombe mo mani akọ no we ye omo afiri wonom ade obi ahye wo sa ne be ye omo so no ebetimi abo adwuma niye na emra ye de ama wom ene contract ye de ama wom no omo so omo hwe se omo agya ko aye adwuma no asi wonom na omo nje contract no enfiri omo nsem enu nti so oba na wo a wonye adwuma niye no we yi we fro no de obi fura ahye wonom sa ne be ya project no betimi aye nintentem etimi ede amawom na we nina na ya de omobomode ahese timemfo ne so behu se omobom homoden so oma akwan ahodo nso omoye omahye omobo so omobeye no omobetimi aye ama omawie na emom setimem ni bi ehu se contractor bi ye adwuma na se project bi ede ahye ne nsa no so we yi nani afri so obetimi so abasoye no amane se ne be ye omo so no ebetimi apehu eye asem etimi aka. This road actually has lasted its design life. It was a surface-dressed road, so it didn't fail because it wasn't done properly. It was a surface-dressed road, and which has gone. It's done more than 10 years now. Right. Yes, it's done more than 10 years. So a surface-dressed road, and we haven't actually carried out any major maintenance work. And per the president's directive, making the entire eastern corridor asphalt, instead of carrying out a repair, we are rather rehabilitating to make it asphalt. You will notice that we are just not doing spot improvement. We are changing the base and then adding, a primer before the. So it's not a repair of the existing surface dressing, but we don't have enough time. The contractor must work quicker than this, quickly. We don't have enough time at all. DLFM 106.9. Eni ya uti ye a Minister for Roads and Highways, a Yonya for Gavin Kwame Aboja. Yantua kasebon swe ne yankɔ so anyina mu ɛwɔ soafo no no hwɛ ɔman yakwan ene yakwan tempon ensem so mekyerɛ Minister for Roads and Highways oniminyamfo Kwame Gavin Agyei akase kyerɛ mu sei afiwei twidi yampon yankopɔn ayadom ama contractors bi wɔne nyumafo ɔmoyɛ na ɔman yi mu no mu yi yakwan no enso na apɔm nto amene ɔmada pa nyina dedi efiri sɛ enso ɛhyɛ ase na no ɔman yi mu no woko Ghana yakwan ahodo a contractors ya na atum se kwan bi hono mayi adenkese eyi nkase aje se otum se wedie ensuo na fam na kwan mu ayeso wade emu acheche se yia se hu sam o kire ma ade a enso ka kra to ndi contractor de mbetimi aye ni na se ensuo anto aka we no enkuma wi abegis ka gumbotom mokokra ne ensuo ne tope ne kan mu ache na Ghana ban waboka se hu na Ghana fo ehu aka atwa mu onyafo ne sanu tudwamla na obonsrahwe na kopie mu ewo big push dwumadi ahodo am Ghana mampeni ede abaso de boa na odi sika botena Ghana fo sika ye ne yankase botom etuo sika de aboa na de yakwan ma man Ghana so ye kwani abadi ahun sense ma kon kamera dwadefo ehu ahonha wodo no okopie wo man Ghana fragment me kire voter region na no nyamfo kasem na wo kire mi sem na nsan nso ya atwe ha adwen ma kwan pi na mpenifo yi ne foforo no asesei enti obasra contractors no contractor de bande mam no watwa mkawu enti osra mu ata munyi kwan ye momoden se kwan no mobetimi aye drainage system na kama eno e kan munyi gutters na kese ntutu chen kama ni nso ne to aye mfam nko se be ye nso ne nkwata kwan num na e kwan no ensen onimyafo kirem se ntuo to na to akese a
Magana Fwanka say we dey event bi anya de papa yenka say unfortunate event we dey the bonne enso asa ye kwan enso de ewu onimya fo kyerem se ntesa say contract wo ye kwan na ye ne ye wo ma akana dada kwan ho ya kese ka man enso ne to a entumi nse kwan ne da enti wo dia ne say ye kwan ne ye nam wase be ye enso ne to a enko ye kwanside emfa ma kwantufo onimya fo kyerem say sikan ya benya tu anya dewa obekwa zani ko kyerɛ wisi de kwan hodo ampanifo ye nyina chi kama se be ye akobrane contractor onu oman sika oman Ghana sika na oman ya mwaka nwu. Also add that the rains this year has exposed the way we used to do things in the past. It's an opportunity for us at this stage of big push to make sure that we do the best quality of work, that rainfall, which is something also we need because we eat as human beings. We can't say that the rainfall is a misfortune. It's part of why we exist. So you make sure the drains, the sizing of the drains, the compaction, everything is up to standard. That a normal rain should not wash the road off, and then we just say that because the rain has come. So far, I apply this rule quite often, and I can say that I'm impressed. I'm not actually worried about the 2% at risk because I know it's just a matter of time. What I see on site, they can catch up and complete the project. Etene ho asemanyen nso ne to na sai kwan na ye mfa nchew waso be hye pam na eno achi no nimnyamfo Kwame Gavins Agbegya ekiremu am eya apro a woboy ne wochini mantam ne mensena hodo am aban di sika e de ama contract se mu yi kwan no so woba na kwan no waye ne bisibisi basa waye kwanfo de ama Ghanafo a yenka no kura mfa nkyerɛw na tene ye pa usika ma de ama no abani ntua nwie ya de obaye ne so beti bi de afrim se be ye kwanfo na waye be pani papa obaye kwan ne ye enti ye ne ye ogusu a woba apro ba umpesua so na kwan waye ne fo a usika ne ye chemu se hu ne ama afa na kyena hwe ade a wapin wane kura no obesan kubu nkonta wa mu ne ya ba kwa koda afia se kyena hwe ade a wapin hu wo man. When you work for it and we can certify that project. So those whose presentation have been a bit less than expected, you know that we paid you for it, and if after some time you can show that you are doing the presentation well, we deduct it from your money. But so far it's good. The quality of work is good as well. We want to encourage the contractor to continue and complete this project. This is just 8 kilometers. This is not a 24-month project at all. We think this project can be completed early part of next year, and we should work towards that. And to the contractor, we know that your capacity is bigger than this. If you have any intention of working beyond this, then finish this project way ahead of schedule, so that as we said, the next phase of big push, you can't be sitting on some jobs and be asking for new one. In fact, we are even considering that before any contractor gets any major project, he must show that he's completed and handed over other projects within the portfolio. No more contracted binging on a job and then taking it, just touching here and there. From now, all major contractors, once you are working, you must complete major projects within your portfolio, hand over before you get another one. That's the new thing we are coming to do now. Nekwa kra mo no nomnyamfo Kwame Gavins Agbegya ekiremu am yemfa nto menwa asefo contractors nanim pempen wesini pen na osramo ada ensrahwe a wo kwani aproba a webue no ubiada big push project yade musika show botom seje na fa to nema yi Ghana kwan na wakwatena akurase na wutwi fam ebo life na Ghana kwan na wagya to ho no mo no ma honya ha ma na mo to na san kwa kwantempo no to na kwa hye ase na yadwuma no wo ba yanka nkyira mo se wo ba o na se wo ba na wonnim wakwaye lakada se ka we kokwasa adwuma ye adwuma bo obadwo adwuma na free service make se Ghana for contractors pini abere pa adwuma ye into obana adwuma do kokwasa na ye na wani nkwa ho de adwuma no obeji de mani pa sabi na ni abere se opa adwuma aye. Every big push contractor we believe can do the work within the schedule we give them. So those who are giving all sorts of excuses across the country why they cannot work, your colleagues are working. We are in the same country. The cost of material, the cost of labor here is not different from where you are. So your excuses will not wash. You better get to site and work. And we are reminding every contractor, every site we went a few months ago and threatened that if you don't back up, we'll terminate. We haven't forgotten. If we return and you have not reached where we are asking you to reach, there's always somebody available to continue. And this contractor has proven that our review of the project and our verdict is taking it serious and have worked. Ani ya wuti ye ayo swafo no ena o my Ghana ohwe yakwan ene yakwantempon ensem so Bachelor Minister for Roads and Highways Oniminyamfo Gavins Kwame Agbegya.
Yentwa kasiabone so na ohene ede makunsu traditional area nana agyema bedidua one edikan ede nsem ede atonipo omote kunsu ahafo ano southwest mensninim so momomode anhwe se omubetimi asiesi omumpotem na hunidi ho sematimi akoso ye sane be nipa dodo a omukọ OPD ewo mayawe sabia hodo na so ebetimi aten na wochirema tememfo mo onum nina ewo adwuma ye so bia bo ne homodin se obehwe sa hunidi ho sembetimi akoso ye na yarewa bi te se malaria ne typhoid fever no so ebetimi ati esanse wo hwe omayima malaria ne typhoid fever ne hanipa bebre enu ntino so omutimi ehwe so mbetimi ate omonso empotemu sane ebeya malaria ne typhoid fever no muso entimi enyebin na odin sam etu dwane titru akomama echemu so mo agent omo de sakraye eba omatena esanso no mufie ntino mu ni animu sane ebeya omonso so no nsam a enase campaign omo ye sane ebeya omonso betimi edi omompotemu ni bibia betimi akosoye ewo mensninim na agyema bedudu a wodi kan ekasae echiremu se ade asese no omahye omo campaign ase ehwemu se kunsu mensninim no bebia ebetimi atenodin semi tudwa ewa bra na oman adwuma ekoso ana ochemu se kunsu traditional council for ene ahafo ano southwest mensni assembly for na ebo modin ahyiemu eboaye sane ebeya adwumadie no ebetimi akoso na ahemfo ene nipa bebre na ne kabo ma acheso mutimi etete gata se wo mpotemonom epraprenru ehyeshi honum nina sane ebeya kunsunso no ebetimi aten na agyema bedudu a odikan ebo tememfo na baso so omunina etimi akabo ma beboa sane ebeya omonso no ebetimi esiesi omompotemu no sanso ede aseda ede ma district assembly ene omukebie wom nina omobeboa ye sane ebeya omanjuma no ebetimi akoso enso ase committee ndo so na wokruma enso we mo nipa be nan ase numpe na ye adwuma o ma aka nyina atete ye ho atrase na mum menim se ne ebi o mo de we be ye futuo no ma keka o mo ho na nyina aboa ahunidie very important we say sa wo krom wonini ana woni huni a ade yare na eba eno na tire wuwo ni ade de eba ti mesese ne ma no so aba no mesre omo kutade aye adwuma no se mo da roma mo hwe ni yi na amfo na chene nto aso wo ya ade na ye yi a na sabe kafra ye di bi ye de eka na menim se MC Abranti aye we sei na no nipa bi nso betima hwe wo na be he no so no mo so aba be so yasene no maboa na sabe wo mo boa ama honimdie aba ha sei no wo matima nya ahoode aye be da me wura DC ase bebre se national sanitation ana honimdie no sabe wo kai kunsu na de nso ye ka ho a ene ye gira ha a ye di dwuma be da kunsuma nyina se anokura mi PM manager adwumayefo sabe teacher fo kura no a wo mo ba be kira de national service kura no wo ma nyumu ho anye de efrim obia from Akwala to Penukenkre to Krenkre obia ni ho a wo yi ni ho ye de efrim we kire do kroye mi abda da yentem e wo kuma se me da obi bia se odoma kuma ihira obia time si Abrante be bia wo free bia me sase odoma kuma ne krantori kodwa amwa wo na bebe yi free bia onye no mo konfa eni ya wuti ye eyohene ede makunsu traditional area ye nana agyema bedu a odikan na eno echi ana district chief executive ede mahafo ano southwest mensni no eyoni onyamfo Abubakar Sadiq ekasaye echemu se wa yakrado pa so ne nananom ahemfo sanso na eku ahodo ni na beka bom se ne ebeyom betimi esiesi omompotemu no no so eda MC Abrante ase so no so ede praye ne abobo ya beso mase se yebusumi bia no se yade omoye omanjuma omoso no ebetimi ede aye omo prakunu mu e de amaye no sabi ne ye braye no me ho adwiri mi ankasa anka obia nipa bia e bibisa mo gide se anka aban so ho be haro ne kakra ti mefa akonye so na mada unya na ase na masada mi am papa so ase because na akoma pa e na sabi otije unya e wo ha e no so ye adwuma ono so se no o so kai bibi eye de boa papa yi akase kana asema sabi enye ono kwa na papa yi aboa no ya ejina he bibi ya duru me ya we consisi chairman bibe ya duina na papa so na waso yi musa fi Enquires bem ama ya du Simon ti e bon pa se yankopon e ma no nkwase ntin emfama e that's
Eni ya uti ye aye DC edema ahafo no South West mensne no eyonyonyafo Abubakar Sadiq na ne krakra mu ana MC Abrante akasa na ochemu se enya praye ne abobo ya keke anode koma wom na emom eya ade a omo 700,000 Ghana cedis se ne be yomo so ne betimi asomase na ekoba somo yomo anjuma a omatimi ede aye Suni nyina no me spend 70,000 to 700 million ena me de ye adwumadi ho me se renew so de enka ho driver anyi we abobo ya nkwa de ode ba nkwa je 500 we nyi we no nka but the bulk amount I me di wura market to ne ma ni nyina ne de 70,000 me to Zoom Lion for that's because no me ensa ye to rig dozen ye to shovel dozen and ye to and sonic abobo ya brand new one eso baako putu amede magana ni bia se emra na me wa akra second da bia na me ka se meme ye nkran hena mema kroniti ni tie nyina nkrofo agina ho wa anye vesa me ma wunwura ho ade nti na me ka na sa ye ko presika won nkran ni eja afie egu nkran fo so nsuo to a na eyiri wo mo no de sika na ban krum enti de me fa akwanya wesu atu oma bapa bia wo pre heaven so called heaven de sampampa so say heaven wo ho na wo pe bia kode a kro bia wutimu no hwese obema ahunidie akoso na ahunidie so sebe enye ano keke ne de ye unwuma a wo ye no ho mfaso eni bi ena sasa wo so wo de boa enye bibia na ye aban ne de oputu the stratus but on potem a wote me ye example me ofie bi wo Santa Maria street ye dem nyina no me a me de abo aguso eduru kwasi ye de bi do desi anamo me a me fa pra no mapra me hia se Zoom Lion na me pra efie a metimo kwa ye da ho ti de me sra Ghana ni bia ni se Ghana ni bia pe heaven oye kremonia ope aljana ope oye kristonia ope heaven akosa wo ope heaven akode a no kura ne se baabi a wote ye no wantimi ansiesie wa heaven honya Peter na ekosiesie baabi am watena Elia uti ye eye MC Abrante ono eye businessman ewo kunsu enon ewo hafa no South West mensni nim na mani boy ensem chuoni Barbara Cranton anede besomye oka asem manage pa o se heaven ho no enye Peter ena ebe siesie honom ediamu abetena ananya sa na okan na Peter na nkasa mu waka je no so wo heaven na heaven oni Peter oni heaven no whatever waka je so wo heaven na wo he sama ye to Barbie anti say Peter wo heaven no oh Peter wo heaven ah wa ye de wo na oni ho no wo he adwuma be no odi wo heaven ti sa wo pe heaven akode a no kura ne se baabi a wote ye no wantimi ansiesie wa heaven honya Peter na ekosiesie baabi am watena echredin Peter wo heaven oni mi se Peter wo heaven num oh da Peter kwada dada oh Peter ko na se Matthew mu nyina wo ho wo say Matthew mu nyina ah wo nyina na badwe seku ha se me die oh ho twen ye wo si de hu ye well oh na da se me nim foni na da wo Peter foni da ye da ye so na oh da wo Peter foni wa Bible num pen oh aya research about Peter any friend say Matthew asempa na badwe se ne fe pa enye easy kra some de mu nim what's up hwe urade nyankopon Jesus Christ we fa si uko asare ache enti okura untimi hu Peter ye urade nyankopon ko fi why ready yam to aso yanko ya ni mu na nyankopon ya atoma me na bai na MPP the new patriotic party amanyoko no wanom ejina kono ekwa akoto aba ewo mensini akanim mechire constituency level elections no ba betodwa pam enti me na bai adaje ni poso ebeye deja bomfrete ewo my Ghana abatu ompesu asu bia free sempia manyoku no wanom ekwa akono ekwa akoto aba apa wanom mpelefo mbedi amanyoku nanim ewo mensini agudo ni nyina mum na meka sai adehia mowo adentan mo ya MPP amanyoku ni mam openi ba ko no oedwadini ono kure ya na wo ya chief executive officer edema Oftech Construction Company Limited Nidin at the Mr. Ofori Ata or the smart judge him say make say no ogina pintin o 2 franka apene titire ni dwumadie no ewo MPP amayako no enkrabata awa dentan abato mpesu aso apre say chairmanship position na twede yampon yakopon na dom na MPP amanyako ma mo adentan constituency abato mpesu aso no mutumi pejati mu kokuro edema Mr. Ofori Ata se wanye no ndi amanyako no babua pam yakopon ya atoma
obabua ba mabu ne nyina no de mempam nyukuo no na 2028 abato no obete ne te ewa dentan abato empesua so e de ama MPP amanyukuo no na me na ya dam Mr. Folata ene de ya kasa batwetwe nkomo ene wo kire mu sei yanka nkyere MPP amanyukuo ni sei sesi ameka sei adantan MPP amanyukuo no akane nkunimde mapane da hɔ nom ne mahoɔden no ɛsoate nanso menka nkyere mu sei munhyɛ mu sapo mu nsuo ba wo pay no obɛboa pa kamanyukuo de bom sei boa ba kumu ade ahwɛ ahunu sei yes grassroots amanyukuo no adehya mo wase ya pay no mo nso mba fili afam na manyakokodra kama na amanyukuo no masa de tumi de ma wɔnom na okire mi sei di kan oba pay nso ade hunu di kan yim ɛyɛ mpuntuo de ma MPP amanyukuo no nkra batam ɛwɔ adantan abato mpesua so okire manyamfa ntuma nim sɛ oba pɛ sei muni amanyukuo no atena ye mekire ɛyɛ constituency ɛyɛ party office ɛwɔ adantan munni bi oba ne ade di kan obɛboa na matumi asibi kama na amanyukuo no matumi ahyia mu nhyiamu de ahudu ababoa mo hano kama boa mpuntu akoso awɔ adantan MPP amanyukuo no akache na afinso ɛyɛ mense ne nyina so ɛtuna fantuma pa ɛde afram wasa ka sɛ kyerem sɛ ɛfa ahoba monsam ana afisu kontrabo de ɛna botire yɛmfa ntuma nim ɔne yɛ obi ahoba monsam de nakoma so ma papa nti wɔhwɛ ahunu sɛ adehya mo adantan abato mpesua so ɛne mense ne nyina ahoba monsam ebetimi akɔnka ne ɛfin so na kane so bɛhwɛ ahunu sɛ nkutabo mapa o medwira amanyukuo ni sika mfa ngune boto mfiso no manka so na adwuma a wɔyɛ sika na bi hyina taa so dada ntɔbɛboa pa amanyukuo no sika sɛm ne nkutabo bia bɛda hɔ fan wakane anim ma mo nyina matumi afiri afam o kyerɛ me sɛ titiriw afa nnwuma nsɛnsɛm so de mato adi ɔno manka sɛ wanyumakuo ahoto a ɔyɛ na wadi kampo afa enipa pii ɛwɔ dentan abato mpesua sɛ ne nnwumakuo no mo yɛ bie ɛne emesinfo kyɛ sɛ ne nnwuma pii na mo yɛ bia ɔhwɛ a wo party colors sɛ wo yɛ MPP sɛ wo yɛ NDC sɛ wo yɛ CPP ɔhwɛ wanim ne dia ne sɛ wo yɛ nipa betumi aboa yɛ dwumaden na nso wanya sika de ahwɛ fie nti no ade hyɛ na abato mpesua so obi afiri afam dada ne santi nyankopɔn na tom na sɛ mo de tumi ne ma na wɔba pɛ mo nhyɛ ne nso mo bɛnya nnwuma yɛ na obi ayɛ kakra nka da ahwɛ fie na mo nyina nso mo ho atuma nha mo de nsɛm sɛ eto di yɛ kase bɔ anim mpɛsɛ metu franka de man MPP amayoko no me botae a me kuro mu kɛseɛ pa yɛ num ana sensia de di kan sɛ mepɛsɛ me bɛboa ne nya MPP agyapadeɛ ɛwɔ denta which is party office de to so mienu ɛyɛ security de to so miensa ɛyɛ accountability and transparency de to so nine ɛyɛ mobilization of the people especially assembly members and the unity committee ɛne de keka ho ɛno tira mpɛsɛ metu franka de bɛboa MPP amayoko ye kan fa so benya mo so a menya ma ye leader mpo de bre nya fa so ye den e wo me so se me di kaka me kasem ho me num se wo ye NDC ni ana so ye MPP ni me fo bia ne ne adwuma me construction field no carpenter fo mesi fo se bender fo na me business a me ton four tiles so me ton no so no eno so workers a ye adwuma so no me sa so free here na so free both inti me obi a me unify inti se me back as a chairman a omu na benya me ho paso ɛne yɛmfa so ade yɛbuburigyaa adehyia mo a dentan abato mpesua so mo bɛfili afam paa na ne kurakura mu no ɛna Mr. Ofoliata ɛkyerɛ mu sɛ yɛmfa nto MPP amanyɔkuo ne ma mowɔ adentan abato mpesua so twidi yɛmpo yankopɔn yɛ adoma mimi na ɛbɛ abato no mmɔden asɛm bato aba no mpiri ama no fi sɛ ɔno no ɔtaso mmiɛnsa na matre ɛwɔ ballot paper no so nti mmɔden anhwɛ aseɛ no momfa ntim so mfa ama no ɔkyerɛ mu a ade bakɔ de na koma so nie MP amanyɔkuo no ehia ɛyɛ nkabom pa nkabom edu baabi a ɔkyerɛ mu a prae hɔ yi ba ko firi mu na bu ma ebu sɛ pen nanso kabom ade bo no ɛdin papa ne santi ɔhwɛ ne mu sɛ moma ne tumi ne watumi aboa no waboa bo MP amanyɔkuo no mɛbo ne nyina no kama titino grassroots fo na aboa na mu nyina mo de ɔdɔ sonko ɛde asom amanyɔkuo na aboa na denten abato mpesua so no kumde mapa etumi apade amamom na ɔkyerɛ mu sɛ sese no na ma bi ne nanam ne mframa bi ba ɛne ɔbɛte Kennedy akwamprako ɔhene Japan akane asensanta mahye bedwani te sɛ ɔwɔ ne members ɛne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane ɔmampeni bɛde kyerɛ mprempen ɔyɛ fankatu ni ɛde MPP amanyɔkuo no ɔno so wɔ ne camp ɔkyerɛm sɛ ne deɛ ɛmo amanyɔkuo no bɛsɛ da MP amanyɔkuo ne mpanimfo mo nsɔre waka na munya dwumaden sonko na Kennedy akwamprako ɔhene Japan monka mo nyinaa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mfa mo ba ko pɛ na mo nyinaa nka mo na munya dwumaden sonko yakopɔ yɛ atoma 2028 abato no betuma de mu kunim na okyerɛ me sɛ yakopɔ ya nam do tumi ne ma no pɛ ɔba aka ne yensa kyerɛ mu niam a mo behu na ayɛ adentan abato mpesua so mo hu bi da ɔno pɛ na betumi aboa na adentan MPP amanyɔkuo no mo hyehyɛ pa etumi akɔnkan ɛde ama mo
ɛno so ɔkyerɛ mu sei metima de aboy poche pa esi me botae a da bia me bo ho mpaye sei na beka ye ho abom which is the unifier sei na aka ho bo se 2016 ni aka ho abom na etimi di tumi no e de feni on man disi force e ma e PC kura be ye MP e de mani so de hu ba ko di esa to so mi no se PC bia be be yi no wadenta constituency no obetima be gi franka no afia disi force etino ne mani so de hu ba ko DLFM 106.9 se bibia ni a ye de ano ne tekrema ya ne ka Honorable Ken, though Nami Baumia a supporter, but many Ken supporters will be here, especially me latris in the no age mom consort if you or no Ken, it's no Baumia. Tina and Kabum near the actual party, but Tim no cup or no, and ya dear beb woman you couldn't. 2 dear, therefore be a differences and Tuntain, Nina Mabenkrum, Nina and CC, Yahuya home. Assembly and when you are not take money at the camp. You also assembly prominent, the top hierarchies of the people, no, and you can say, yeah, you so say, Ababa Dubro, I'm a 2 o'clock today. I'm a Asmudia, Abba Platinum. I can say, identify for and 2 Abamami. Namin set example. Because Adenta no, me case fascist name, but said me na me obi a me that neutral. Into omo to aba me a me fe left and right nyina de ya kambum, ye nyina be ye ba ko. Ye to aba me pe fashion bia o Adenta bia no ye gunu. Eni tra me se me nya no fa 2 minutes de. Nsemisa. Na omo di 2 minutes semisa, omo be dynamic and unique leadership in Adenta constituency. Eni a wuti ye ono oye dwani ni ye pa. Ono kwa na ye kofale pa Chief Executive Officer Edema of Tech Construction Company Limited. Didi de Mr. Ofori Atampempen Otu Franka ewo MPP Osunu Kukrukwa Yokoni Timu se Adentan Constituency Chairman. Yakopa da me na bei ohwe ni mu se nkunimdie no mode be hye nsa emu nkyere mu ene yede asumwe. Yentoa Kasiebone so na Amansie West District Assembly for Ede eye pick up for frokra Ede Amama Son Kwanta District Police Command sale ebe operation ahodo ye ewo mensinim no bibia betimi akosuye na abro mode ehye no emano ana District Chief Executive Ede Amansie West eyonyonya for Prince Menu Morris ekasa na ochemu se we ya hofama eye assembly ne so afa so mbebo modin aboa eye Ghana Police Service for niamo muhia sane ebe ya mbetimi ahwe se mra betimi aye adwuma ye ewo mensini nim no mahwe site memfo ne so no ahomban bo ho sembetimi akosuye no chema eye ehyen ya omudi ama wo me no beboa ekoba se emergency bi esikrampo na omofra police fo a eye Manson Kwanta District Police Command ene ntempa so betimi akosekro no bobi kra na ekoso a obetimi edibia ye hontem sane ebe ya obehwe sa ahomban bo ho sem ene operation omuye ni na no bibia betimi akoye governance me group ye Bible cracker se bibia wo nemre ye to abewie o ma na ye de ye chichire me ba ye no ma bo hu wodi esi divisional police no but na enye completed nti his excellence in this wadi mo bibia friend legacy project ma ye make issue say juma abandana na start ye we bia amodi be shim na ye tima ye nti divisional police quarters ba na yi akase be commission some petty works na ma me fa konya mu na me mo IGP abaso na me mo regional police commander abaso Asante South Ojuma Swan oye because ye kotu manim se wi na fa akase ni mo be di nkita ho na dakwa ni be no ne nema kakra na ye aka ma omo so de say we ma ni perfume kan be assessment ma omo che ye say ma yen so de nyoma du akam division police ne ba ye meka say apoyi papa say meka say na medical kan be say this is the first time the whole month a whole year yatsena ha DLFM 106.9 Enwechi eni onyonyamfo eye Prince Menu Morris Esra himfo sanso anampenifo ahodo a omo mensini so omo nkoso a enko omo humbom na omo mbo eye security services ahodo no eye information no ehuhia ni na omo mode ha enfema wonsa ne ebe ya asumdua omo wo ewo mensini nim no ebekoso a atena honom no threat memufo se ma obia emfa we enya manyosem na emom omo mbo eye police service no sa ne ebe ya mpuntu nso beba eye mansoman na DC esanso esre so omontan na chi no mo mpa ye FM no sa ne ebe ya hofema ono so ewo so obeboa no makwan no waya ma omo no watimi aye governance me group ye Bible cracker se bibia wo nemre ye to abewie o ma na ye de ye chichire me ba ye no ma bo hu wodi esi divisional police no but na enye completed nti his excellence in this wadi mo bibia friend legacy project
ma make issue say juma bandana na start here we bia amodi be shim na yetima edi nti divisional police quarters ba na yi akase be commissioner some petty works na ma me fa konya wuzina me mo IGP abaso na me mo regional police commander abaso Asante South o juma so an oye because ye kotu manim say wi no na fa akase ni mo be di nkita mo na da kwa ni be no ne nema kakra na ide aka ma omo so di o say we ma ni perfume kan be assessment ma mo che yes ye ma yenso de nyum du akam division police ne bae make us aboyi papa te make us na medika DLFM 106.9 who ye yatena ha yente se am robbery aiden ene ya uti ye DC de Mansie West ye onyonya for Prince Menu Morris na manibo ye nsem chioni samo for ibuaten ana de besomye we ye nyina we so ne yemo madwen nkyere ne tew emfa nsemo ewo Facebook nso abetemu pa se prema ne yebomu na ye kwa Facebook nso me wafa se odi kan odi ba ye eye piaga de aba na wo se yes wo hwe live edi free achem asafakase bone mu ode pa de se anoma na mo no odi aba de aka no party headquarters ko kenkan na party for amo mo nsem emfa so ma ha ye nkan ma na opoku active Emmanuel de aba na wo kire mi say the news is large news no wa ye kase wa kunkon sa aboa wo so no ewo onyameba eye antis eye clothing na no wa abrekuma fan milk na in fact omutie pam with Reverend Andy Slam and everything say yeah tiptoe and everything so out of omutie ka se bono bluta ntia numre me wa fa se Emmanuel Poku active DJ active say in fact mo boadwumaden yenso so etuche e de ma mo pam mo amutie free eye abrekuma fan milk ye cheche mu nyina numre onyameba andex nyame nhyira opi aha na dole ya Adjoa Agyei de aba no so amayadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B in fact otie no here live with the free Christian village achem water na kasebone mu ade pass anoma no ogya wom pa wona po enyamudie ni bia oho enyamudie ni bi kra aha enyanumtwa dabi na coffee parliament de aba no wase dabi Ghana osena Ghana beye ye aha dabi Ghana beye ye na dear news loud and clear in aguna bikuma apa kasebone mu de na ode aban me wa fa se television edu de abana waso amayadwo ohwe live edi free ewutu breku na dear news ona po big ups to you all Nhyiraba Kwadwo Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa where the no say mall fire no dija edi atota da me wa fa se television edu ahwe live edi free eye ewutu breku anime ya chia opa na wabusua nyina se mo nso kase bo no mabue mo srampo sa ya menhyira mo pema bia yadro yi de ene World Cup match ne bi ni ho nanso agudie mo nsensem bibire mo ya Ghana ha de ne boa pe so visa blasta no ja dem buru ehye ye mo fa se vuwe ye ba DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports Emuade ejawo dead down na blasta for no mo de nsema bo me wa fa se ba ku kire mi say in fact blasta amana boka say susuro yankwatie ni mra morning Pastor Frosting FM da Francis me ga fi de no atereka ba Francis ma minti wa no pay oh blasta se kumyo first game na ebanu me miss 30 million ka fa jesi me ton ye second one me 40 million me ko she me ton ye me ni me say baba night na me ka fa 50 million mansa me si ka ina she me ska de dan ndio ko fune kumi iye na maye de ni ba se man famla wona mun to man wai man famla na mun to me Bismark why iye dia so na to me me 50 million ashi me 50 million ni naka na wana ba to me ana wa umatu wana Bismark why iye dia so na to me da sama ha me no win to say we mu da na yimbo hello ekaba ni de ebusia no me na mo jam kakra ai you fabra why ni into be ma Blasters de asama ba para mo fa si chei de nyum wei ejamo se de tie bia Blasters sika no mo fanya adwuma wei every say I'm for no even na pia modiano and even the farm was empty or to sister ye we us try for pass number 5 na da mo be share France no I just say they can turn my back in the soji mo go enti mo fanya ponchi fuo na blasters team we di abu akire din me wa fa se Bismark man busy atenase ye ba pressure, Misaka Sante,
Asante, Mr. Kasante, watch your monogram, Mr. Kasante, and Borike! What for say Bismark man busy at Nasi? And your man and 7 ja. I boom fete. Never na crab on from Mesman, Bismark. Offensive. Boko dear. Yes, I know. Hey, Nancy, share no say at you. What for Sammy come upon? Come attend dine the metrum, come at Dutch reading. Nancy, what did my brother Bruta? What for men to me and coffee? Yeah, dear. Na blast out is a question saying, I said, Maguno. Blast out the sentiment. Let's say Muguna Muyeni is away and yet. Na GFA no ewo ho. Yes. GFA. Mr. Adrian Keto Krekuna no that's one. Yes. Or turn the answer was form. Ada never na be was form. And the last time I know who. Ghana football no who is saying. Last time den. Ye ko tournament and ye free. Ye penny on my free. What day? Ye penny on my free. And ye free my ye free me account. And some e cost no. They say what here is Sule Muntali nsem no kan ye no. When ye be atie. Dabi, ose. Me manya Sule Muntali ne kasa manya bi. Former Ghana Blasters yen one of your best striker. Prince Tego. Nya Prince Tego. Enya Boateng, Kevin Prince Boateng. Oh, okay. Wakasa. Former Blasters under 20. 2009 Egypt. World Cup Okwaji Oji Golden Boot. Dominic Dia wa bojem. Omu nyina akasa. Oma kyerem say edu baabi no. Sika o eso modema wo mo no nkwala de no mo mfa ma wo mo. Na mpirifo na bom say to madi. Insem pi me na me ka kyerem. Sula Muntali anu mukasa. O say men kan kyerɛ Ghana fo say. La ye kensere bobo bia eso bo. Na nso manfo na nkɔ World Cup ni bi da. Na ni aden o ma ni sika ndo manfo na nkɔ da wo manyim. Bapem na kyerɛ den. E di GFA no o mo yɛ den wo ho nom. Ghana man peni mesre no. Ya me yad ma Friday mo nsama me de ba. Na mo mesre no. O say coach no o say wa exit wa ho. Yenya exit postmortem. Kesiye o man peni ni ye coach ni nya exit interview. No nchen de ntia wo kro. Coach ni post na o ye no. O say no wa say Ghana titiri ni senjo for. O say ya twist on no communication de ba mountain no. Ya twist ni say. I said the upper che nya no na ye ka mo mountain. Ada wo fa se fo na ka se wa kire ya na. David say on the crew and asem the ba. Mate say Fred Kachi su bojam say yi nsem ya no sa ka ja me say onya abotre no ka ka ne nko ba bia. Fredachi. Oh, wakeka ka mi yi nsem ya no mfa. Na okwoche die fo we ne. Ye ni mo wa mo. So no asem ne die si no de nchi. Oh, penny jai. Hey. Me de ebra kontra. Ebenya time. Wate. Ghana for ni si ye nyimi sa o. Yesra wonom. O man sika ne ye padwuma de ayo. Di se omo nya serious o me ye national team ni ya. Mo man fa sika ne kwa yi akwan. Ye bre masa ye ho kire ye me ha no no. Omo ma blend account my ye mpe coefficient of 7 o man mu bio. Kwesi nya ntechi abre so 2014 World Cup. So da Muntali ni ayi Kevin Prince Boateng eni eden a mo pese o mbedi o musika nti no. Mo pam o mo free camp. So mo ni eden dodo. Eni ade a. Etisia no man pindo mo pam wo mo. Coefficient of 7 bapem ne yantumi amfane the solution answer ne yehu bapem ne. Mathematics. Enti mo bu konjante na ayi wo fa so abafie. Chasela samete se o mo se. Chasa samne die. Wako bi man. Ko fa na bra wate. Yeah. Chasa sample. Woni me say Chastela. Ghana ya to no football president. Yeah. Woni me say ya ball my Ghana pass say ye international free one ma. Local league no. Ya ka player ba ko obo am ye friend say president go mema sam waja mponya ne size wo manyi mu ha. Eh. Amana me ka kire. Susu ha ho. Entina me ka kire say ye international free ntanya. Eti ntan. Okay. Woni me say obo national team no. So many times, almost 19 goals. About 29 matches, 19 goals. At my national team, no. Now, some more wa be captain there. The American want to ask you, may say international. Yeah, can locally. And then I may say international to China. So no, the any ube team so ahwe. I the name and I said the year speller. Two players in now to do local league. And I make sure was no an entire career in the America. Ghana ha one year 2 this way football president or menu. And I make us a comparison with the oh yeah. Maybe I will consider duration no. Duration the metewasi ente me say internationally no yemfa no ntonchen. E ho de ye ka M1 no. Na mom say local league we mu di. And champion. Na me ho na me ken. Local champion. I'm telling you. Enti wo born ho moden. Makwa kwaja na tena yiwe. No so amfa kakra nso no botu mansa woko.
ensem ko maminya wate ne enko yanim abusia nyime me mo atwo me mo akwaba emra dia 106.9 megahertz emra so ye de agure mu nsem papa no elsum dwuma di kase suwe no ya de kan san nyime no nsia kase asujo a wotie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ka sanso a ana baba so na Adjoa Agyei Sikapa san nwam nso asi nkonwam de ade kan san nyime no nsia kase no enso ma emra so Bismark Adusei man bi se me nso me de agure mu nsem elsum dwuma di kase suna bibia enso atimi akwanka nyime menka Lumba nzupa enso enwa danse akra nchene eye nsuwa waso abadwama so bibia enso atimi agye atuma na bibia befa bia no we bia nso di ni dwuma me patro nsanka Lumba nsupa ni bia bomade na ma nsanka Lumba nsupa ni bia sanse ne ya zone so kroje bibia di anasempo no dwumadie bia wudi no eno nso ma wonya ni monyam hye Lumba nsupa dama ana ya gye de agudie mu nsem no enso eso mo dwumadi kase na bibia nso atimi akonka sira piesie ekode ama Mike so coacha Abrantie enso ye ebu producer ono se watimi akuchire nsem no enso agu nkrata so Bismark Adusei man bi se menso mesem na nsanso ntimi todwumade enso na bibia nso timi kwanka Nhyiraba Kwadwo show no live on Facebook sanso na YouTube dia na ye capital D capital 106.9 images audio videos audio empokra ene reactions audio nyina no anme no wonsa to nyina so no eye champion Kofitela Iron Boy Kofite ana ode sa osumni nyina no enso asuma nyima ye nhyase enso Fifie me no kase no unim said the year 2027 under 20 African Cup of Nations no me patro ka fenso atimi ade amon man konkro Ghana aye Ghana ana ye be host ade kan sempo no under 20 AFCON no na proud to say host ade kan sempo dwumadie na eno so betimi atojo ewa Ghana no ana se yetimi enya video bi se baba yara go pramaso wo mu siesie esa agopama no so ahead of South tournament nyankopon aduma next year betojo na masa Ghana party this as say Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nyina ofanso tutu yampia masa wo de adwani show no live on Facebook na kofinzu mie sound ne kakra ntum na yenhwe senia wo mo so treaty page no enso esifa ennemre mu pa na o man be kra na be free mu enti mu nya machine ye de aso etese de ye bo nkofi ene ye for studio aso Jesus Christ enso so obi agiska no obi agiska no ana wakofa dodofo na omu gu stadium mu ye pa Jesus Christ eh Henti what is a wo kwabra ne nsu gina chi ne se krompa film store sports stadium Uben sem pempi machines outdoor mo wa na se mo wa tractors outdoor na se omo ye adwuma na se bibia gwan kan pitch me na woto na se game no yam wanyu akrampo no pempi no na so mu guso ye adwuma na Ghana de minim se kofio se ahaba iro se ye kan se afasio se baibana wo mu kwobon kofia kodio park na so kra ni masa asopa ana kwabra ne nso atimi afa akwagina park ne so omututu na sa video ba mantimi no kase opani pa waya data general adima the National Sports Authority Mr. Yampofo anka ono so de nkyeremu aba wasi ono won anase sa video ba mantene Ghana for enso asopa NSN enso ampo no ade aka nse aban no wasi masa enya bibi boni esense ne yenya pitch car anase pitch expert bia waba mantene enso be declare so waba condemn sa actor ena no da yehu se mrantie bi ni maba bi enso di ade aka nse aso ebon kofi park ne so osi yenya pitch expert bia waba ka se sa practice no eno nso ntime atwa ni nyinam no omosie nei eni bia ba bia wiase akwane de masa ewosenka yenyama yetimi ya no ekonka osenka nei yetimi nya machines auto mo so betimi adi sa adwuma no ni nyinam no practice ne de anka top notch ba na wasi wei ana raise sa question say we no enso at the very first time woman koko Ghana ya qualify for World Cup 2006 Eberam 2026 no wasi World Cups auto ayakwa nyina FIFA sika mo de pa infrastructure na simple investment bank ana yade airco pitches nim honorable anase we no eya Mr. Yawan Pofuanka NSA Director General ono so nkoma odi ya enso video no ni
that was captured, that has gone viral, that everybody's talking about, and even some are coming up with incredible theories and all manner of things. Thankfully, so far, not one single expert, that is whether horticulturalist or agriculturalist or anybody, pitch expert, has come out to say actually what they were doing on that pitch was wrong. What they're saying is that we need to get better modern tools, and I totally agree. But the reality is what we've seen, albeit somebody mischievously captured and put it on social media, obviously intending to cause harm and, anger or rage or whatever you want to call it. Maybe that has worked to an extent, but what it has also done is to open up that debate again as to what on earth are we investing monies we get from the World Cup from 2006 to 2026. Journalists, where are you? I'm a journalist, and I also have to put myself in that space that, hey, dude, you've not said enough, you've not done enough, you've not lobbied enough, you've not argued enough, that invest in our pitches, whether it is Babayara or AC Pong, or look at the cycle. Hetiwei Mr. Jawampofon Kramenuka se oya Director General Edima the Ghana National Sports Authority in Chemua. One on Swedi by no other video and I say Chegu Manteso Ghana for and Swetimi as super and any abino. Yadi Sanchemuno and Shama Yemfi Sanse Nafe Yanko transfers out when him sene Ghana Premier League and Chebiania Shasia 2026-2027 season and Chebiania Shasia and like Mweno and teams out do announce a notable signings. We know Cassette, Mepachoni, my brantia, your friend Kwabena Adumaida, one of former player in Swatama Sansua, and Legon City's reporter Menseka, and he says, so no sweat me, I no, work PM and Suso, our positive newly promoted side, woman so next season, and I say, Pono, woman so bet me at Dijuma, our Ghana Premier League, this sound commando, and so to now reporter Menseka, if you're minor, your friend Sarah Wanda, and you say, Mepacho Club and friends, Mukoro, and I say, Mukura, Victory Sports. Woman so at me as shortlisted for managers. Now reporter meetings a former crowds of folk manager no Kroya and so a former Kumasi and Toko manager Penina. Your friends Masau did it Dramani and me patro club or more Rwanda friends Mukura Victory Sports to know at me as shortlisted of Bibi Bianchi to me Kwankai. No to me consider nani Sivino Nijuma Dio Din so to me Kwankai dia Bibia Mete and also reporter Mete and so Penny friends Masau did it Dramani. One met me answer the Jumana Mana no so nkoma mensaka nwiadi nyina no enso so na reporter no pamensa anasepo no anwume meeting sa branch na je friends Emmanuel Abrakwa wono so eye Ghana ni de shantia mete eni se Savia for enso ni na wie unim sa branch no dituma enso de ma Adabraka elders entimaza ubo team kitwa bi our Ghana atita Adabraka elders ne wonso etimi nya ade cancer contract enso Savia man Spain mamu dia na se bibia kwa branch no ne mode enso kwanka reporter Menseka and he said up to 2029 say enfia ense dia nim dia branch na je friends Emmanuel Abrakwa enso betime dijuma de club friends Sevilla anyume ya time de san komano enso tu djuma de suna bibia enso time kwanka na masa Port City won so ya signing so ni ma branch ya je friends Stephen Dinyo won so a former player Edima we no enso so Insuatreman Football Club reporter mete and he said we no enso Port City woman so na branch we nso atimi awie eno so enkoma akra Menseka nwiarade nyina no enso atimi adima odwuma de suna bibia enso atimi akonka nani ma branch friends Aminu Mohammed abranti we masa abrabode edi adane ampao abranti we atimi akobo Manchester City nyina ene yiwaba fie report anasepo na sei wadi ni juma adima Bechem United tiamete ene se Bechem for enso atimi ajetum so betimi extend abranti we contract no 1 year extension tiano enso enkoma akra Menseka free Bechem United club ni mu yadi nyina so so modwuma de suna bibia enso atimi akonka nanim so panina je friend se we no enso aye wey eya opani friends kwaku danso wono so atimi agiatum brekum Chelsea dwumadie no wono so atimi agiatum sene wono so betimi atrana se watimi aye head coach enso de ma club friends brekum Chelsea ntano so yankoma anyume Menseka di nyina no enso atu dwumadie suna bibia enso atimi akonka na menuka said ya positive sana meka no womo ya notable signings as say next season the year league national so who's a club it sene positive so mademon akonka padia na say eya signings
Saudi Amuso, Etimi Bomadi, a reporter mete, and it's a branch fence, Gideon Waja, one a former player, the Map Sport, and also when a Wafa Sporting Club, a branch Amuso Timia Sanino, and also I am Koma Kram in Sekadino, and Susu Etimi Adiman, Commanded and get Dawson, Nemum, and Manuko, and the last story. And so to Jantiko Fianco last story, and so where His Excellency John Dramani Mahama Bosukena, one of sitting President Adimo, Michael Ghana, Minuka Seno, winning about Penny Baba, your friend said Benis Owen Jones, one of Ansuso dear Can Sempono. When outgoing Australian High Commissioner to Ghana, and Timamu in Wavian Jumadi or Ko, na unimsa World Cup and Ghana Kobi Sanswa, Anna Australia Kobi na unimsa Australia, Efrim our run of 32 Egypt, and I say no Ghana, Yensu Efrim our run of 32 Colombia, and I say as a Maza as a above penny, and His Excellency answer DA Dim Commander, a good yamu in Samabana, Excellency Busanza, na Mukantu no. Put me around this to as a bow, round 32 and a film, His Excellency and Amazania, Yenina, Pro Pepper, oh, dear, Yentin Comodia, and also Coso. To offer commiserations about the football, soccer, what do you call it? We were knocked out at around the same time. Did you qualify to the round of 8? No. No, so all of us? Yeah. Oh, okay. No, then we'll exchange the commiserations with each other and wish ourselves better luck next time. Yes. I calculated that the chances of Australia playing Ghana were about 10%. Yeah. So it wasn't to happen. Thank you. Thank you. Enti say amam yenu dia woma pro pepe Ghana antentam Australia antentam Masa Australia for Kroma Jaka Santi enye nko na yakọ tournament every Nhyiraba mo ese wom kontinti o ma twa ma no twa pia so mo di si blaster stimulus no adwobre bibi ansesan ya Ghana munya botrema next season what is say His Excellency John Dramani Mahama Eka was say ya better share better luck next year as next year and say next edition 2030 Morocco you and say amama friends Spain and Portugal Ghana ye kwa kwaji World Cup na banti bibi amaza adwobre mama etuo enkotwe de da eno so yankuma kefi obanti ofa yemfa good emu nsam na nsina yenka ne nshan se nyame adoma watchna yes start quarter finals no na ochina 8 p.m. France and Morocco ana edebe wen dam so nti nyame adoma ochina World Cup no yes start quarter final baby adun de poki kra emu a hye pa nti France and Morocco na nyame adoma ochina nwumre 8 p.m. So edebe wen dam so ya the live commentary ebe sum e okasa bi kase su na me so no manya ne ntia so kopiem e wo Madina Zongo nima ba bia ye friend say White Chapel Zongo no woni mia special food wo mutie entanwe ya ntia so na bema yaw ensusu etie samje bakery Madina no so tie obibini e wa bri ana La Joe's collection mia me boss ankasa no so otema ono so monitor me san wita so otema come to 2 ono so etie nti offer agudemu nsema boabo anyina no yem fancy na fei bibia kama na o de aso nti afa mami fancy onim bibi ayara metisi obi si ya twen ano de si blasters no na mo hoye mmobo na anya ne se enye se World Cup na yefrim ne haye o ne de na ba ne kura ne se bora wo boye no ye hu bi da time what you say really yes your performance na on the pitch na ye kan enye se bora na yefrim na team se bebre fifrim Portugal mu nyina kofi bora na ye bora no peni ye kwasa Ghana for ne yankohye go we de ye kwa ne bo how many matches 4 meboa ye bo 4 matches ana meboa ye share how many goals ye 2 goals and omo share send it here omo share said I think 4 omo share 4 net here and ye share 2 ye strikers ne mo de hin of to me ball shot on target o say ye strikers ne do mo kwasa mo kwato ntena ma ye no hwan ne ball shot on target wom see your coach that is hwan ye standing 9 Jordan obo shot saying anam see ye coach oh yiyia no nye coach yiyia no obo saying wa mobi wa ma shot ba kokra entenchemu and trust me nya bo shot ba kumpa mfa ponim ana meboa yes and wa hwe results any performance dead na me yebu afu ana make say coach tactics odi pro na boys ne obi a ka Jordan say me more Jordan di me see a striker when to me am more one shot on target me more will be din say Jordan din bam na obo shot one a leading striker and it's Jordan obo shot ma o technical say ma what be akoba obi atwina no si Jordan so me more Jordan din I don't side with Ghanaians omu choma no si Jordan so ofa I don't side with Ghanaians me ba ya botre target Jordan ya botre mba el sopano ya botre mba
no one is here against Jordan Ayew. The air can say. Adwuma bi edema no ehun result na ehwehwe. You see, yemfa motions in kasa. Me fa motions in kasa adwuma me ye ho. No kura ne say, ye kasa obi ya number 9 a okohye goal ama the team anameboa. Enti so ya number 9 na okoye defensive midfielder. Wo kwabo defense. Na wa boa me team no ye nhye ye ne ya menim coach no. Se coach ne ka so onkoye sa na coach no nim na adwuma. In this you can be a number 9 and play as a defensive midfielder. I mean how? Who does that? Ubetimi atane one Ghana coach ne so because Jordan on the field of play, he doesn't decide what he wants to do. Coach ni tactics are well deployed, and this is a coach or a defensive minded coach. And the coach no go say yanko defense. Oh yes, proud to World Cup ever kono. Adjoa Agyei Sikapa I guarantee interview ka say tell me about Bournemouth no. Wa bond that coach or a defensive minded coach. Every time bi amu bobo o timi mo attackers in Nhyiraba Kwadwo defense. And the Carlos Queiroz the tactics are dey kono. Any new thing to him. And to be a Jordan, obi about Jordan. No. I myself, one more shot. I don't say it. When was the last time I say make Jordan asim? Me make Jordan asama make say oye number 9. Number 9 say him say we go. You can't blame Jordan. They make. Anything I make was say if that being the case, listen, if that being the case, coach ne kwaye no defensive midfielder there. You understand? That's fine. But Antoine Semenyo meboa. Say Obo Man City. So we go super. Yeah. Unim de enti o she goals no e wo Man City no say depend on coach in tactics me bisa we say unim de enti o she goals o Man City no minim de enti no o she goals o Man City unim ene say kuyi coach in tactics to nchen a midfielders no etimi supply no boss no man bohye hwana na de ball no koma Jordan Antoine Semenyo man she goal no enti of hey me say Ghana e see ya chan yanga bia e say ko Carlos Queiroz so enti coach na anya de oh yes because you can't tell me say who Majida Ashimeru a ye against Mexico friendly game. Ye Majida Ashimeru no timi je ball free send ye go post. Na mo players on na frɛ wo man na say mo na mo GF na frɛ na ma wo. Coach na Obatam ben. GF mpa enko Obatam ben. Na say enro say da be. You may be dibu from no. Get the communicate about say GF no eni nsebia wo player selection. Ye da you ani. So coach ma what team kan dia me see anka ma coach no. Mo na musura munya ne betumi aka ne yan bogem. Me say coach no o ma bontin ka say obi a ye selection man and obi a force na ma wa select player ono nya ready a. I can speak for on the other coach. Ye time koya me ya adoma wa hu. Me personally Muntele voice na ba. Me pe Kevin Prince Boateng voice na ba. Me Dominic Edia de be ba. Na yabo near tie former your friend say oh former kra GTV ye kwabra ye boa the writer I'm telling you the writer those days kwasi yan techi abre so nsema okeka ye ne ade me compare ni nyina be bo ofie hanom ne awie a wodo aso atie bi wo mo titim na ho no munim de yakura na ye ba no Ghana fo no ho na kura ne say wo kan na evidence bra e na wo kan na ye say akwai de say de party for ne ye na no mo ye ho no Ghana man pani onwo Ghana football na FIFA ban ne 20 years akura ye e be bo me hwe e na mo de aso tutu Kumasi Sports Stadium so no wo humanim guase wo manyim sika ye tentam wo Ghana say de World Cup Kumasi Sports Stadium na mo de aso e na funtam say be infunu e wo manyim enya nim guase ye sa de ne say ka kire GF fo ne say e de ba de sa under 20 AFCON ne de omu pro so e ba so Ghana e de e say omu man ne ba 2008 yetimi ya Sports Stadium makoma be de say 5 wo man mu baba yara ohini jan Accra yakwe bi watamale Alhaji Aliu Mahama Sports Stadium emono tiao papa bi masa yesan so koye bi wasi Pontakrade fresh one yesan ko Robert Mensah Cape Coast koye ne kama ya bobo ni we na abaye da na mpan na didi so o manyim football na ya ne sei matene ho no ma na pese de ho tu Morocco ene Egypt fo nko hwe ball na mo ye ne ho no agudi no doso football no mampani mfa ne sanka ne yamba ne yen 10 years ekwa yenya football no because enipa bi e de o man football e didi na o man no yenya so mfa so accountability there's no accountability there's no transparency say mampani so be resetting me boa mampani so be resetting of me de mfa ne sanka onguji ye no mfa ne sanka GF onguji ye fe de ma yen ongu no onye new recruitment otumi nguni sei ontumi nguni sei sports minister no onye new recruitment obeyi wa munyina firi ho onye obi afiri ho no e de na ye hu no Sika ye sika de ye dwuma o man mo pani ye sika o Ghana ha de ya de o understand ana make say ye buafu sa under 20 AFCON ne de e wo say ba so wo krumu a ane ye yi aben nesia ma ba no park ben so obu poma na ye ka no kuma se na made aso ne tutu so e wo say mo ye mo de mo and me no ka say no utimi ga je say ket o ye second vice president e wo CAF hwe odi break ase we
Now your mouth tournament. Usuntimi host. A country like Ghana. Unim diaspora. Who was my host? Park be na mabo. What cup sikano? Group stages. They say sipon, ya se nkwisi ne nkrantie nyina, o mayi tweno ne danwuram ho. Woni mo tweno no. Kura ye team stadium 2 pena ye aduma okuruma ye kuru. Stadium na nya 2, ye ni bi. Let me tell you, as now. Stadium krampo nya fit. Accra Sports Stadium doesn't fit for African standard competitions. Nya fit. You are aware of it, meboa. You are aware. Kumasi ne yade aso, efuntum se sabi, bebe ye ko bon kofi le ko bia ba ye. What cup na ko no? Run of 32 edu ye no. We have about $23 million da ho. Says Ghana da ho. Wọ́n ka tell say da ho. No, kwa fa. Sikam de ko ye adwuma ba. Adwuma ba. Adwuma no me dis kana ba Ghana na. FIFA sika de ko ba ka ba bi edu ye no say sika na Ghana yenya. They should invest on the pitches. Next year co-efficiency of 9. When I be say yes, Jordan, you shall not just. Bismark young fancy. Media many are better than you. Young Pessy come find your way. Young you be a free penny. Yet say, and Katiakos are quarter Ghana just yashe. No one who's a blasters is here can papa be. Moshia cry, young boy, fake component and identity. Says you'll be Jesse, and a hackadama went to me and Tony. Muntia. One was a canny and nibby. More money, yaka canny and India. Makana Troka. No much as a Kennedy. My last I shall go and shake. I shall I could pay just you got 365 residents. Hey, come on, Joe. Me fan wa bro. Oh, urade yango. Ya kwa share Panama ba ku pebe show bro wa. Ghana just ba ku 5 race 300 e bi 200,000 say dia. Me fa wa wasam. Wa say blast say kumi o. E dia. Wa ka ba ku pe. Jesse body. Someone. Patrick Frost saying. FM da Francis, me ka say be no Atareka. Bra Francis ma minti wa no pay. Oh, blasters e kumi o. First game na ebo no. Me miss 30 million. Ka fa Jesse. Me ton ye. Second one, me 40 million. Me ko she mu. Me ton ye. Me nim say abo night. Na me ka fa 50 million. Mansa. Me si kan na she. Me is kan trade ni o. Ko fune kumi. Iye na ma ye ni. Ba so man fam na mo to man why. Then yeah, I heard about Adjoa Agyei team. Oh, say when you say about Nana. I said, you're in Colombia game now, but I'm at you. I look at the comment. You jumped out of the say. If you money, you know, about years on. Oh, sorry, I did that. I just want to team. Yeah, that's in your coupon. I want to team. Oh, no, Bla Francis. Zen what had the car, what brebuta. Ye, Papa Koto Jesse. Nanko beton and opa. I didn't say, yes, a blast of 1 year back. That was the premier year, Tiba. You be a Francis, you make sure they want to see car. But I can't, Manana. My call, I didn't. What is the mutual media 10 cities for 10 cities, Madina, ya. Some quadenta, maybe ya. Everybody 10 cities. Na Saturday na yeka. Na Friday cry me kwa. Na me mo to 5 cities cramento. 45 50 no cry anto. 5 cities. Na kai. Na sa blaster na nya akono. Dey time kwasha blaster Jesse. Na so dey kwa dey osan komo chichi. Mo ya ne sa mo kwaya rebranding. Na mo ya na Ghana keke. Na mo ma Ghana Jesse nko a mo mfa blaster na nka ho. Ndi sa ye nto. Mu free mu say. Mu nyi star in free. This year no star na nya akono. Is that who you blaster every mu say? Omugu GFA no. Na mutumi ya Ghana football ya. Ya beto ma na ya akono. But for now, ya ntimi nto Jesse. Asa blaster na wo ye flag mu say. Ida bi eno nya no. O jom de ya football. Omu nyi free. Enti ka se bone ye de asi. Emu se mufu ane ya Miss Mabel antwa ho fadua. Ene se mu ede ema yen. Champion Taylor ebo modern ade ekopie mu Facebook na fiti makase bo no. Winya bi ahwe yem. Mesa Samera Kwadwo Bana man se DJ Sikibi. Echinchim kasa free from adusum ya numrei. Sansana me wafa se DJ International Fiba. Ema ya mola support fie hanamo. Bismark man bise ede agudie mo nsem ebesom yen. Akenkafo ye banu 2 medin ede owafa. Ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin ane bantwe bona na Otafri Jamane mo fa seva. Adjoa Agyei Sikapa. Yes, that's why. Enyum papa bi. From now to 10 p.m. the international DJ Afiba. So back TikTok live. Intimate Montuano. Account ne ye den. Afiba Joe on TikTok. Intimushia na nyum papa nyomono. Back to back. Non Fransumba nimrei. Enyum ne mu ade mesra wo. Wantie na wa ye ho. Kasa nim echire din. Ma munyina monitia. Adehye.